Assalamu alaikum туугандар, силер менен онлайн скол YouTube каналы. Бүгүн 15 май 2022 жыл, Караколман базары. Бүгүн силерди биз саанулардын баасы менен тааныштырмакчыбыз. Кеттик анда эмесе таанышалы. Assalamu alaikum aka. Muzolu qancha? Muzolu 80 da. 80 muzoz erkek urg'achi. Qanchalik turib beradi? Birinchi tut. Ha, birinchi tutbe. Ошондо музосунан калгандан канча берет? Muzosунан калып туруп, суточный, короче, эртең менен кечкиси 10 барган. 10 бар, суточный. Мына туугандар. Биринчи тут желин көрдүңүздөр, Assalamu alaikum aka. Кунажындар канча деп атасыздар? 65'ten de atağız. 65'ten tuyluk kolları. Tuğan. Ha, tuğdu öyle. 65'ten iki öntene. Sayısın arı? Kança litre süt verir? 10 litre geçeyim verir sutkası. Sutkasına 10 litre geçeyim. Rahmat öte. Sutkasına 10 litre geçeyim süt verir dedi insanlar. Artık gel bu. Assalamu alaikum akalar. Qamaysizlar? Saanulardan qancha? Muzolu. 130 be, muzoz erkek urg'achi. Qancha litr sut berdi aka? 10 litre sütü. 10 litr sutkasini, qanchanchi muzosi? 3. muzoz. 3 muzosi. Muzoz erkek, urg'achi. Mana Assalamu alaikum aka, qancha u? 100'den be? 180. Qancha litr süt beradi bu? Qancha litr süt beradi? 7 litr süt beradi deydi onlar. Bulç? Bu ayranı. Qancha dedinglar buni? 180. 180 bular. Bularning parodasi ne cho'nkan engale? Alato bor be. 180. Stavka oyuncu uydu. Qanchani turishdi bu? Xudoy buyursa seni tuturamiz stavkamız. Ashontilar. Satıyla. Men tug'anlar bugungi o'ydim. Saamunlar bugun az ekan tug'anlar. Nabratka qancha? Assalomu alaykum aka. Qancha bu? Algar, qancha algar? 90 ga bu? 90 olib turishdi. Assalomu alaykum aka. To'qolinglar qancha? 85. Sayısın ara? Boz. Boz be. Kanchanchi muzosi? Ikinci. Ikinchi muzoz 85'e. Qanchaga berasizlar? 80. 80'ga. Burun qancha litr sut beradi? İlk malkısı 15 lira. Sutkasına 15'e. 85-80 görünmüyor tuğanlar. Toqoluydu. Rahmat beke sodan olsun. Sağmasız bece. Muzoluyumuz qancha? 80. 80'e. Qanchanchi muzosi? Birinchi. Birinchi muzosi. Qancha litr sut beradi? Sütleri 4-5 litre. 4-5 litre 80 lira. Rahmat aka, sodanız bo'lsin. Assalomu alaykum aka. Muzolu qancha? 130. Muzoz erkek urg'achi. Erkek. Qanchanchi tut bu? 3. Ben tapmayız bir kilo koyuyor. Neresi yok olsa? 130. Monday, bağım monday olutat hep. Kaysı kanalısın sen ki? Online skol. Online skol. Moskvadan görüyorsun. Uy qancha aka? Assalomu alaykum. Uy 95 da otas. 95 da otasın abi. Qanchani tut dedi? Bu ikinci tut. Ikinchi tuti qancha litr sut beradi?
Bir bергende 8 litre berет. Bir bергende. Музоосу эркек ургачы. Музоосу эркек. Өзүңүз эле уюңуз, О, Галабейдин баласы. Галабейдин, Жаз келип малдар кымбаттап. Аха. Ошондо да кредит алышып элдер мал алып атышат дегендей. Мал алып атышабы? 95 деп атасызбы? 95. Канчага бересиңер эми? Реальный баңарчы. 90-га берем. 90-га, Ооба. Мына туугандар. Ушу муз уйду алсаңар болот 90-га дейт музоосун. Сатыңыз байке, сонуңуз болсун. Да, родной. Саламатсызбы же? Кунажыңыз канча? 95, э? Музоосу эркек ургач. Канча түшүп берет же? 8. Канча Тамак жесе дагы берет да. канчанчы тут? 3-чү тут, э? Мына туугандар, желине. 82-ге берем дейт. Салам алейкум дос. Кунажыңыз канча? 80. 80, э? Канчанчы тут? Биринчисин туйт, э? Сайсыңбы? Канча берип атышат? 78 бересиз. Бербей койдуң, э? 78 деп атты, бербей коюп тур туугандар мына. Жакшы кунажың экен. Assalamu alaikum makir. Soğudanlar olsun. Satı aldыңар be? Алып атам. Kança kaldыңар? 65 ке. 65 ke. Boğuz mazını. Kançançı tut beke? Birinci. Buna 65 ke alınıp tuttuğanlarına. Kunacın. Buna beke akçası sanamadı уже. Soğudanlar olsun. Assalamu alaikum makir. Muz oluyor kança? 60 koy. 60'ka be? Kıtırısı var eken. 60'ka berem deyip tuğanlar. Muzoğluydu. Muna tuğanlar bugünkü Самый музолуйлардын басы биздин онлайн скор YouTube каналга катталып, жана лайк басканды унутпаңыздар.